It is because of your grace and it is because of the love that you have for us. Nanamuhla Nkosi siseta uqhubana nenkosi Nkosi yemhlabela nenkosi Nkosi yonke babili endaweni le. We're inviting you, oh God. Uselena babili babathathu bahlangene ngegama lakho. When you are in their midst. Nanamuhla wena Nkosi sicela khona bakho. Siyathi Nkosi ukuthi utawuba nathi kodwa Nkosi sicela nilahla. Sithi jikinyanzana embi kwakho Jehova. Usefale Nkosi uhambe nathi. Usebenze Nkosi ngebafana bakho. Ngekwehlukana kwabo bonke Nkosi batawuma and render an item yiba nabo wena Jehova in the name of Jesus Christ. Hallelujah, bazalwane. Hallelujah. Amen. Yiwolawa zithathele amandla kaJehova.
lo mhlengi ungubani na? Bebani izindaba yami, angisekulahleke, kodwa wena umhlengi wami, wangipha emuke.
sonke sithandaze asesisikhosi ngibona ukuthi ukhona our next wethu osikhulekela sesithandazele sonke nala ukuthi ithandazele nje uNkulunkulu ugcinile kwaze kwaba la namuhla ekuseni egameni lenkosi Jesu Kristu. Singayaphuma sisuka kuwe singashona phuma sisuka kuwe sokhala kubani uma singakhambi kuwe singayaphi thina wena Alpha and Omega. Siyabonga Nkosi namhla ekseni. Siyabonga babena namhla ekseni, sibonga uthandwa nguwena kangaka. Sibonga kunakekelwa nguwena kangaka. Siyabonga esimakade nalelithuba lekukhonda, sikukhonde sikhululekile. Siyabonga babena namhla ekseni ukuthi solo umoya losimakade wasemandvulo. Nempela siyawukhala kubani masingakhali kuwe. Ithilivi lakho simakade wenda into lensha emhlabeni. Nanamuhla Nkosi, we invite your presence in this place. Yenda into lensha Nkosi etimpilweni tethu. Yenda into lensha simakade kubantfu labasha kunaleli bandla. Siyabonga Nkosi namhla ekseni ukuthi sewukhona. Siyabonga Nkosi namhla ekseni ukuthi sowukanye nathi. Kasifuni Nkosi kungena kwethu kufanane nekuphuma kwethu. Sisacala Nkosi na inkonzo yenda inthandvo yakho simakade. Konke lokutawuthi kwenteke namuhla akwenteke Nkosi kuyinthandvo yakho. In Jesus name. Yesu
abafundisi bese senze protocol all observed bazalwane ngesabalo sendawo sesengiyakubala kanye ndasikaba sakho sinyedubala ngikubalela sona ngaleyo ndlela ngicela nje ukuhlonipha ngaleyo ndlela ya ngimphumlane ngivesi ngamaziya sibongo umuntu omusha ngisizisiwe ngesaba Jesu ngoba bonke lokhona emhlabeni uyasuka ngaliya kuDavide in fact Davide uxabana noSawula ugcinela baleka abalelile ugcina ukuthi khanza usesimeni setitha noma sohlala netitha takhe ahleti nado kupita sisale bayawula naSawula again ititha kaDavide netitha kaSawula sekubita sathelwa naSawula asalungiselela Davide kuya khona and then here comes one of labantu labalakhana letitha this no this person cannot go with us because makafika lapha embili ngento bese soyasijikela sabona inkosi yakhe bese sojikela soba nathi so angeke kube ukuthi angahamba nathi salajika abuyele emuva nganzani lapho kokuqala ngimlandzela ukuthi sometimes sike sizame ukumdakhela uNkulunkulu noma sihambe siyohlala with ungodly people but ikhona lapho able to pick you ukuthi umphana kaNkulunkulu kwenteka konke lokho bamjikisa wakhanda Davide sebamthumbile indzawo takhe bathathe konke waphilelwa ngamandla but at the end waseyakhumbula ukuthi amandla akho wathola uNkulunkulu wase soyathandaza uNkulunkulu wamtshela uNkulunkulu mawuphendula ukuthi go on hamba balandzele and utathola into takho tonke dawubuya nato nangempela uNkulunkulu athembekile kwenteka lokho kunebahlabeleli abahlabelako bathi lapho ngiphela amandla wena Nkosi uyanginaka lapho ngiphele amandla wena Nkosi uyanginaka I don't know what situation we are facing but nje uNkulunkulu lapho uphele amandla khona khumbula ukuthi uNkulunkulu utakunaka and akukhiphe kulelo tako sokulo ngijime ngamthanda Davide because uNkulunkulu wathi umuntu enhliziyo yakhe ngijime Davide sophindze yabe kuba inkosi kuyenteka konke lokho mase kwentekile konke lokho so ufika lapho khona so uthi salenza umphongolo wezivumelwano nokuyisa la ngikhona khona because mangekho umphongolo kaNkulunkulu anginaNkulunkulu endleleni basawulanza the Bible says ku second Samuel chapter 6 the Bible says David wadansa to extent he forget himself that he is a king wadansa kangakuthi umfati wakhe bekahleda ambukela etulo ezimaselweni wathi makafika la kuye wathi hey waze watihlasa nanawe wase David ukhipha amagama ukuthi I forget who I am when I'm in front of God ngithinike ngalawo magama lawo let's forget ourselves who are master kaNkulunkulu let's do whatever God has said asikweni sanibonani bazalwane inkonzo yabantu abasha ngiyikomiti yabantu abasha leyathi yangi ababambela la abe sengiyaphipita bangithoma cha ngikuthoba ke ngoba ufuna bese uyathoba ukufuna abantu abazala nawe ngithobile ke ngibonga la ngiyathemba uNkulunkulu utangibambisa sikanye nani ke jabazalwane sibambe lesihlelo silihambise nami ngikwethanda yaNkulunkulu not ngikwethanda yami not ngikwethanda yethu but ngikwenza will of God hallelujah ngithe inkonzo yabantu abasha sengibuthule bamfakazi bengisoloko ubhangile ngifuna ukufakaza amazi yaphela ngathi ibhataza bazana sengibhadayela ngani ungabana ngiphokuta la ngempilo ubhanga sengibuthulile abantu abasha ngiyathi sibengibubhanga la bengangibona soku benibubhange basoma kumake basoma kubawe but benibubhangile lokufakazi so namhlanje yathi ngidawuda lokufakazi Christine asenithi nje bethe abantu abasha lokufakazi ngibakalele abantu abasha mabe futhi baba nentayi baba nene but ngifisa ukuthi abantu abasha mawuthi abantu abasha ngicula lehlelo
yini ngoba lo yini ucala umshayekayo ngiyakudinga ngiyakudinga ngile pray ngoba lasendela yona baba sibonge abantu abasha basume bafakaza kusuke setibiyela masifakaza bazalwane utazi makangikhanza lo mzalwane sami ngathi ngona lokho lwako noma bese menta lokugabe sengiyakhona kudedele emuva haleluya asichubekeni bazalwane sifakaze simfakazele uNkulunkulu sometimes ungafakazela nyale ngalokukhuluma but the life let be the one that fakazela uNkulunkulu ngiyacela bazalwane ndoda sinikelisa ihlabele praise team etengambili asitosinikelisa sithathe sikhiphe umnikelo kaNkulunkulu yeah Jesu wabethelwe Calvary ungenxa yesono sethu iyo Calvary iyo Calvary Jesu wabethelwe Calvary ungenxa yesono bangethela ngempilo bathanda something bangambuka kabi baphathi futhi bese soyasalela ngiyacela sibonge into lokudumeka kodokotela
sihlabelele kulo levangeli ngisambenza abazali baso umsebenzini wonke uthi thula manje wenhlitiyo ngifuna ukulalela lizwi lakho. So in this moment bazalwane noma bekuyini ngabe kucinga ngabe phezulu ngabe yini asike sesikuthule nje ukulalela nje laNkulunkulu this moment nje sokuthi uNkulunkulu asokukhulumisana nami to this moment asoko nje ukuthi uNkulunkulu sometimes sike sisimashumaya ingcebo siva ngathi sesikholwe kakhulu mhlawumbe lelibi alibacunzani nami leli but noma hayi yabona kube kukhona azibani ngabe leli inkosi yakho ngabe li right. But today as an project the challenge ukuthi each and every time abe khonzela laNkulunkulu asasike sithi malehla lokuthi ukhona ngolanga ikhathi noma ukhona whatever ulalela khona lokuthi ukwendekile walalela lelanhla khona usually mangilala ngivula i-radio ngilalela VOC kude le into ngilalela kubazalwane mangilalela radio ngama TV nakhona mangilalela VOC shothi kude ngama music yani ukuthi ngavula le radio so makwendekile masengilala immediate mase okay yanye lo hayi sengiyalala nyana ngivula le VOC so ngiyende angilale kuze kuyosa ngingayilaleli nje itikhalela lapho itikhalela khona sometimes ngithi ngiselele ungivuse and ngithi mangivuka and ngikhaze sometimes ngikhaze kushayela and some messages ikhaze yathi benidzinga this message and ingende ngithi mangivuka kusasa ngiyansi emsebenzini la ngitongela ngakhona ngithi vena muthi yathi I'm full of God. So what I'm saying those usukile ekhaya wetala nkonzweni there is a purpose to God and those live without ukhona there is a people there khona so as bread ikitiyo simlele ngoNkulunkulu and ube like so I'm pressing siyahamba ngokukholwa unathi simakade sivukile unathi inkosi silele unathi inkosi sicabanga unathi inkosi singacabangi unathi baba esikhathini ebumadima nasesikhathini tasebunanzini ngoba wena uNkulunkulu lomile kuze kube phakade kungako simakade siyawhlala kuwe inkosi ngeke sisuke ngoba uNkulunkulu wethu lengcwele nangabe sikhweshe kuwe uNkulunkulu wethu lengcwele siphetho sethu kufa kodwa baba siconza kahle ukuthi nasihleli kuwe simakade
siphetho sethu impilo yangunaphakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi ukhona ababe unathi namhla emini. Nali ibandla lakho Nkosi limele kuva livi lakho. Baba wethu engcwele khuluma netinhliziyo tethu, khulume netimpilo tethu. Namanje Nkosi emini wendele kuhle nekudunyiswa kwegama likaJesu Kristu umfelo wethu. Amen. Angivusele bazalwane emini egameni laJesu Kristu. Ngivusele bonke bobabe labakhona egameni laJesu Kristu. Bomake bonke labakhona egameni laJesu Kristu. Emasingela adults lakhona egameni laJesu Kristu. Labasha labakhona egameni laJesu Kristu. Children's ministry egameni laJesu Kristu. Praise team egameni laJesu Kristu. Nemfowethu lapha egameni laJesu Kristu. Ngamva amen wakhe. Hallelujah. Bese bazalwane ngalokukhethekile ngicela ukuhlola ukuthi ngabe bakhona yini laba sivakashele namhla emini egameni laJesu Kristu. Hallelujah. Labathe nje namhla bakhethe kutawukhona kumawalana. Ake sibavusele bazalwane ngicela. Hallelujah. Siyanemukela kakhulu bandleni levangeli kumawalana. Sithi don't feel at home but be at home. Hallelujah. Don't feel at home but be at home. Sisho ukuthi khululeka mntana sekhaya ufike kahle endzaweni lengiyo. Sikhonda uNkulunkulu lophilako, simkhonda yedwa simphici nalutho. Kwethu nje sidimisele kakhulu ukuthi sibandla siyiphile lempilo labheke ukuthi siphile sifike ekhaya ezulwini. Sibabite nalabanye. Sihambe sishumayela sibabitele eNkosini. Hallelujah. Siyabonga bazalwane ukuthi nikhona phakathi kwethu. Bathandekayo umuntu akaqale mhlambe ngikwendlulisa formally ebandleni besolo simemetela kuletinyanga emaviki netinyanga letengcile ukuthi sikhulekele make enhlabathi. Mane ke bazalwane ngehlelo laNkulunkulu ubese uyashiya bazalwane sokubasa eNkosini. Bathandekayo lokhu kwenteke ngalesine ekseni kusa kwalesine. So ke bazalwane nakuthiwa sikoleka umnikelo nabazalwane bebasho bona lokho ukuthi yebo libandla labo labaphumelela ngalesine siyabonga bazalwane sayenza mbama kuyawubeka umkhuleko kodwa mina namhla bazalwane nasiphuma enkonzweni sithaphindze sibuyele bazalwane siyawubeka umkhuleko ekhaya kaNhlabathi. Hallelujah. Ngakho ke bazalwane ngithi angikwengcise lokho bathandekayo formally kulabo labe bangadi bazalwane batowadi. Bese ke bazalwane njengekwenqubo yethu noma lesihlele ukuthi sikwende nangabe simo sikanje bazalwane njengoba sitawuya nje namhla after church nakusasa entsambama sitawuya sibeke umkhuleko nangalesithathu bazalwane ngeke site la ngesikhathi semkhuleko kodwa sitawuba sekhaya kaNhlabathi. So ke bathandekayo bengaba kuhle ukuthi siphumelele. Hallelujah. Bathandekayo kulomnye wethu lo sithandazile samkhuthatha asengala so ungale yena nyalo kwethu ukuthi ake sihambe siyawushumayela. Hallelujah. Sibe khona nje bazalwane sikhombise lo thando ukuthi lo nkulunkulu noma amthethe make kodwa lo nkulunkulu wekhondwa usaphila. Sibe ngilo bazalwane labantu labatawuletha live lekwethemba. Hallelujah. Ngicabanga lokunye bazalwane utakusho lo shoti memetelo in terms of arrangements. Bathandekayo ngaba kuveta ke ukuthi njengoba next weekend kuyi national convention silibandla thina sesinalo umsebenzi lo wekufihla lomunye lolunga lethu. So ke bazalwane sitawuqela kulaba sifolile ukuthi kube khona lithimba lesitalicela ukuthi lisimelelele ku convention. Sitosala thina bazalwane sente umsebenzi lekufuna siwende ngala. Hallelujah. So ke bazalwane ngithi nje angivete ukuthi kutawuba khona labo lesibathumela khona bathandekayo. Mhlambe ngisasho njalo nje bazalwane iprogram yalena seyiphumile. Ithi on Sunday wale convention. Hallelujah. MC utabasuka kumawalala. Hallelujah. So ke bazalwane ke sitawucela ukuthi simbeke sisicolile simelana. Hallelujah. Tabe nguyelo hola hlelo le
emhlosheni bazalwane. It's not a simple task, but sicela ukuthi simbambise ngemkhuleko. Hallelujah. Bese ke bazalwane angibonge kubantu labasha ngingakachubeki. 2 weeks back bengimenywe abantu labasha kune leadership workshop lapha eMbabane. Nangifika khona abazalwane bongacabanga le workshop yalaba holi balakwahola. Bebaphelele bafika ngesikhathi. Ake sibashayele itanki. UNkulunkulu ayebusise bazalwane nebuholi be-district lokufaka ekhathi yena mfowethu la Vusi Longale ePholini be-district bazalwane. Lokhu bazalwane akusilo lide. Umuntu nakakubona ubona le growth, ubona uNkulunkulu asemsebenzini. Nasawuchubeka ngaleli giya kuningi uNkulunkulu yatawusibusisa ngako. Hallelujah. Ngiyacabanga nje bazalwane manje ke ngumsebenzi wasihlala kusiwo wami. Hallelujah. Namhla ngiyasola ukuthi wena uhleli ngcono la uhleli khona. Hallelujah. Manje akusiwo umsebenzi wami, umsebenzi wasihlala. Ngithi nje ke bazalwane nasichubeka sifaka leli giya siyembili. Sikhona inkosi isebenzela. Lokuhle kutasilandzela. Inkosi imbusise. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo. Isaiah chapter 59 bazalwane ngawucela lophethe Siswati utangivulela angifunzele from verse 14 kuya ku 21. Isaiah chapter 59. Hallelujah. Isaiah chapter 59 from verse 14 kutaya ku 21. Sisavula nje bazalwane kuyefika kokuthi sisaphila la emhlabeni kunetinto letivelako noma tifike esicabanga ukuthi dinsha kanti tinto lekadze uNkulunkulu ati demonstrate. Kuna la principle bazalwane ya prepared. Ngiyambona mos prepared. Simcale kugesi bese ngamati. But ngicabanga ukuthi igesi sesimjwayele ukuthi nje uyathi ukuthi cha ngithenge igesi wa100 emalangeni. Ngako vele ngidawusebenzisa nje nasaphelile sowuphelile kude lengamblame. Nyalo ke bazalwane sekungene nasemandini nangabe asengefiki kuwe ayeda prepaid water. La uthenga khona imali nje uthenga 100 rand. Futhi naso waqedile kude longamblame except ukuthi asetshenziswe nguwe. Bathandekayo liBhayibheli liyasivetela ngokuthi le principle ya prepaid yaqala kuNkulunkulu. uNkulunkulu usilethela umsindzisi, uletha insindziso. Sisengakayidzingi. Kungako namhla sitawukhuluma ngemhlengelo ngoKristu Jesu. Hallelujah. Cela ungifundzele lo satholile Isaiah 59 from verse 14 to 21. Kwehlulela ngebuqotho obukhweshiselwe emuva nekulunga kumekhashane liqiniso likhubatele etindleleni kwethembeka akusangeni indzawo liqiniso alisatholakala indzawo bonke lababalekela bubi badingelwa njengedinyamatane simakadze wabuka wangede wajabula ngenxa yokuthi sekude kulandzela umthetho qotho wabona ukuthi kude umuntu wamangala kakhulu ngokuthi kude namunye lomela kulunga ngako ingalo yakhe yalwela insinziso yakhe nekulunga kwakhe kwamsimamisa wembatha kulunga njengesivikelo sakhe sesifuba nesigqoko sensinziso enhloko yakhe wembatha ingubo tekukhipha sibhongobhongo watishumbetela ngeshisekelo njengesembatho uyawubabuyisela njengalowo labakwentile lulaka etitheni takhe nekujeziswa kulabamelane naye tichini uyawutikhokhela njengekwetendodado usukela entshonalanga uye lapho kuphuma ngakhona lilanga bantu bayawulesaba libito lasimakadze bahloniphe ukhosi bakhe ngobe uyawufika njengesikhukhula semfula lokhukhulwa uphefumula kwasimakadze
umhlengi uyawufika eSiyoni kulaba bakaJakobe labaphendvukayo etonweni tabo kusho Simakathe. Simakathe uthi mina ke nasi sivumelwano sami nabo. Moya wami losekti kwakho nemavi ami lengiwafake emlonyeni wakho ngeke ayisuke emlonyeni wakho. Ngisho nasemlonyeni webantwa bakho kanye nasemlonyeni wetitukulwane takho kusukela kulesikhathi kuze kube nguphakade kusho Simakathe. Hallelujah. Singisi sithi, justice is turned back and righteousness stands far away, for the truth has stumbled in public squares and uprightness cannot enter. Truth is lacking, and he who departs from evil makes himself a prey. The Lord saw it, and it displeased him, and there was no justice. He saw that there was no man and wondered that there was no one to intercede. Then his own arm brought him salvation, and his righteousness upheld him. He put on righteousness as a breastplate, and a helmet of salvation on his head. He put on garments of vengeance for clothing, and wrapped himself in zeal as a cloak. According to their deeds, so he will repay. Wrath to his adversaries, repayment to his enemies. To the coastlands he will render repayment. So they shall fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising sun. For he will come like a rushing stream, which the wind of the Lord drives. And a Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who turn from transgression, declares the Lord. And as for me, this is my covenant with them, says the Lord. My spirit that is upon you, and my words that I have put in your mouth, shall not depart out of your mouth, or out of your offspring, or out of the mouth of your children's offspring, says the Lord, from this time forth and forevermore. Hallelujah. Livi la Simakathe leli bazalwane libhalelwe thine, lilungele thine, futhi liphilisa thina. Kube bengingahlabelela bazalwane, bengingavula number 7 eCilongweni. Hallelujah. Lithi ngomdumiso umhlengi wami, ngobizono wazithwala, wangifele siphambanweni, walisulela mitana, thokozani, 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 sihleni. Ngiyomdumisa umhlengi wami. Watithwala tonotami. La khuluma ngako lo mhlabeleli ngiyathi mina ukuthi ubhala Kristu wafa esiphambanweni. Kungako ngithe iprinciple ye prepaid ayisiyo yanamuhla. Our redemption, our salvation was prepaid for us. Kufuna nje ukuthi thine sathi ukuthi nasi kuKristu Jesu sihamba ngalamagunya alensinziso leyabhadalelwa thina. Umhlengi wethu lo Kristu Jesu.
Lapha bathandekayo angifuni ukukhuluma about a redeemer. I want to talk about Christ the redeemer. Ngoba akhona lamanye mathemba abantu labangaba nawo. Akhona lamanye ma solutions abantu labangaba nawo. Dikhona tindzawo lapho abantu baya khona nasebacakekile. Kodwa namhla emini ngifuna ukuphakamisa igama la Kristu Jesu. Lo ngumhlengi wethu. Yena lophilayo. Bathandekayo uthi nakabhala uMshumayeli uthi ngihambe ngabona ukuthi kude nokusha phansi kwemthundweni la. Konke lokwendekako kuke kwendeka ngaphambilini. Nawuqala nale chapter lengetulu uyathola ukuthi laqale nje uthi verse 2 wa chapter 59, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he doesn't hear. Uyathola lokuthi la bhalwa khona lo bhalako ubhala ngoba tinto sekufike lapho khona athe uNkulunkulu cha ake sengibinze nje ngingabaphenduli. Ake sengibinze nje ngibone ukuthi ukhona yini lo tawubona kokuthi lebesivumelane ngako ukuthi imithetho noma imigomo yekuthi mina uNkulunkulu ngihole lesive sami ngibusise lesive sami akusendeki. Naka phela nawuqala lentulu uyakhanza ukuthi lapha bese kude kuthula. Lapha bese kugcwele iviolence nekubulalana. Lapha bese kugcwele emanga. Lapha bese kude injustice. Overall nje uyakhanza ukuthi lesimo bese sibucayi. Sibucayileni ngoba labantwana baNkulunkulu labantwana bakaIsrael bathi khethela bona ukuthi batawukhwesha uNkulunkulu balandzele tithixo. Uze ufika khona lapho lolo bhalako lo Isaiah uyathi personify letini. Nansi yathi personify naka phela na ufunza lapha ku verse 14 na 15 utenda letinto ngathi tibantu uthi justice has turned back. Shothi ijustice bazalwane ngulendzaba yekubuyisana kwebantu. I-principle ye-justice yinye ithi mina bengila wefika sibani wena lokuthinte empilweni yami wangikhweshisa la bengikhona khona sengila. I-justice ithi cha phela yena taba tekuthi umbisele lo muntu abe labe kakhona khona. Lokhu ke bazalwane kuhambisana nendzaba yekuthi lapha nangabe siyonana sibantu lapho sikhubana khona sibantu kumcoka kokuthi kufike lapho khona sicolelana khona noma sicolisana khona kuze nami into uva ngathi hey yathi cishe ngathi sengcono sengiva kungcono leni ngoba lokuqolisa lokubuyisana kwenta ukuthi nami ngitive kwangathi sengibuyele ku position lapho ukhanze khona. Uthi ke lapha Isaiah nakabhala justice is turned back. Leni ngoba lesimo sekukhwesha uNkulunkulu bese sende abantu baluza uthando for one another. Kungako bekunalesimo. Uthi righteousness stands far away. Righteousness bazalwane ngilobungcwele. Ngilokulunga phambi kwaNkulunkulu. Uthi even righteousness ubathe ufuna ngena righteousness uyabona ukuthi cha ngeke phela ngikhona emngena lapha ngoba lesimo salabantu sizabafuni kulunga. Bofuna ukutendela into tabo. Uthi ke Isaiah lana righteousness stands far away. Bese uthi truth has stumbled in public squares. Yebazalwane iqiniso limile. Iqiniso aliguquki. Liqiniso liqiniso. But nakathi truth has stumbled in public squares inokuthi lapha bese kufike lapho khona abantu bangasalifuni iqiniso. Ngoba bafuna ukuthi kuvunyelwe lokulaba kusho. Banga understand ukuthi lana bakushoko nalana bakwendako sekudrive wamloko ukuthi abasayendi lenthando yaNkulunkulu lokhu labakwendako kuphambene nalenthando yaNkulunkulu.
uthi ke Isaiah truth has stumbled in public squares bese uyaqhubeka ke uthi ke lapha nangabe wena ukhetha iqiniso bowujinga bese ubasitha leni ngoba lapho iqiniso lingasekho khona bapha bafuni umuntu otawukhuluma iqiniso kodwa bafuna umuntu otawukhuluma lokho abagidada kodwa uNkulunkulu wathumela nangoprofeti wakhe lo Isaiah nanga nawubila ku chapter 6 uyachaza Isaiah ukuthi ufika kanjani kwenteni nomsebenzi lawentamo uthi ngalowo mnyaka nakushona inkosi uZiya ngangisendlini yenkosi ngabona inkosi engatimulu kulala kubona abazalwane le Bible lithi nje wabona athi ngelosi sonothi ikhothama le sithi ikhothama laphambi kwaNkulunkulu lithi ngwele lithi wase uyabona ukuthi ena uyathi angilungi ukuthi ngingaba la ngoba mine nami ngilomunye walabantu manje Nkosi ngicela ukuthi manje ngingaboni lokho hey bazalwane ngalamafishane Isaiah wavuma tona alisho le Bible thina bekaphila njani before but he then realized the extent yalempilo bese ikhona kulesive saka Israel yaselinyela amakherubi lithatha lilahle lapha emlilweni lifike lishisa letinzebe takhe lithi cha wena sothethelele kune principle lapho bazalwane lengiyifundzile ngisafunza lamavi kokuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi sivume intono tethu yebathandekayo ngeke sikhule enkosini ngeke smart uNkulunkulu nasingavumi intono tethu kunetono lesitenda start kunetono lesitenda singatati that is why each and every day siyasithi inkosi ihlanda inhlitiyo yami ngalamafishane sithi inkosi ngicela uclean babethu lengcwele lapho ngingaboni khona mhlambe kukhona lo sengenile lengakunaki kodwa wena ngoba uNkulunkulu ubona ethi indzawo entonke kweshisa konke inkosi lokungalungile and as a result wase uyabuta uNkulunkulu wathi ngabe singathuma abani wathi Isaiah Nkosi thuma mina leni ngoba Isaiah bekabone lo mhlengi kuthi hayi ukhona umuntu lothethelela tono demuntu wase leNkulunkulu yamsebenzisa ke Isaiah kubhala abhalele lesive saka Israel kuthi insinziso iyatholakala kuNkulunkulu cela bazalwane namhlanje sinake nangiya verse 20 ngicela ungiphinzele sisicolile ngolapho sitawufocusa khona bathandekayo sisakhuluma ngalomhlengi lo Kristu Christ the Redeemer Umhlengi uyawufika eSiyoni ulabo bakaJakobe labaphendvukako etonweni tabo Kusho Smakathi ngicela kuqala lapho bathandekayo this is a declaration by God and if it's a declaration by God it means it's something that will never change this is a declaration by God and what God says never changes uthi insinziso iyawufika kulabo labaseziyoni labo labaguqukako labaphendvukako etindleleni tabo letiphambene naSmakathi uthi insinziso iyawufika sho ukuthi la kushoko uNkulunkulu lapha is something that will stand forevermore yinto letawuhlala lengeke iguquke leyahlala ngalesikhani abhala Isaiah it is true even today uthi uNkulunkulu usilethele umhlengi thina sinenhlahla bazalwane sesiyamathi igama lakhe uKristu Jesu laba bekabhala kubo Isaiah bebatibuta athi ngabe le ndvodza ikhuluma ini lena ngoba as understand thina kuthi uthi ubone ini lo mhlengi vele tawukhanga kuphi la bebangaboni kodwa thina ngemsa waNkulunkulu siyabona cela sinake nathi ngoba bazalwane singakafika egcineni uthi lo mhlengi utawukuta eSiyoni lo mhlengi utawukuta eSiyoni Naka bazalwane kuthi kunalendzaba yale Siyoni the Zion which is a place that the Old Testament refers to it's in the history le Zion was a small corner at Jerusalem it was called the city of David ngoba shothi David abehlala khona David bekakhe khona but le gama lethi Siyoni lase liyanza sekubekiswa ukuthi cha le Jerusalem kusesiyoni Naka kungako na ufunza incwadi yaSpsalms ukhanza ukuthi kuna these Psalms of Ascent lehlabelelo telenyuko leni ngoba bekhona lento lebeyenteka labazalwane labafika eSiyoni
bebathi ukuthi ngalesikhathi baye eSiyoni lapho bayawuthandaza khona naka phela ukuthi nahana lithi leBhayibheli bebakuphi bebaseSiyoni eJerusalem nakathandaza leni ngoba leSiyoni bekunale tempeli noma kunale thende lekuhlangana bekunale presence yaNkulunkulu ngakho labantwana bakaIsrael bagcine baconza ngokuthi nangabe sinaba sekhoneni baNkulunkulu kufuna sifike eSiyoni uthi ke uNkulunkulu bhala ke Isaiah ubatshele laba ukuthi umhlengi uyawufika eSiyoni lokho ukuthi bazalwane lapha uNkulunkulu is also showing ukuthi leSiyoni indzawo vele naye bekayithatha njengendzawo yekuhlangana indzawo yekuhlangana nebantwana bakhe bese kuba nalendzaba bathandekayo leya lomhlengi uthi umhlengi utawutholakala eSiyoni masikhuluma about a redeemer noma lomhlengi it is someone who buys people out of bondage. It is someone who buys people out of bondage. Nakabathenga ke nayo lendvo naka. Lendvo beyakhe. Yase yathunjwa. Kodwa kuzayithola kufuna bese uyabhadala. Mystery yaNkulunkulu. Lo mhlengi akabhadali into lengasi ubhadalela into yakhe leseyithunjwe kulomunye. Lapha Kristu ubhadalela thine lesibantwana bakhe basesithunjwe kulomuntu. But the principle yaNkulunkulu ithi a redeemer must pay the price. Ngicela kubekisa ke bazalwane na ukhuluma ngemhlengi kufuna bese ucabanga indzaba yaBoaz. Siyamkhumbula mosibazalwane Boaz encwadini yaRuth. Boaz plays the role ye redeemer. Kunetinvo leting 3 lengicela sitinake ngeredeemer. First of all, a redeemer is someone who bought a fellow Israelite out of slavery. Sike sakhuluma emavikini laphelile sikhuluma ngendzaba yaFaro nebantwana bakaIsrael ukuthi uNkulunkulu uthi let my people go so that they may serve me. But uNkulunkulu had to pay a price kuze atolanza labantwana bakhe batophuma babile kuye. That is one role of a redeemer. Yesibili, it is someone who avenges the blood or murder in a family. So ukuthi lapha bazalwane nangabe kukhona mhlambe lobulelelo omunye bekune price noma bekuneliqala bekabekwa lona bekunenhlawulo bekufuna ukuthi ibhadaleke lapho le redeemer ke umuntu lobhadala leyo nhlawulo. So ukuthi nje njengoba sitha besibabulala abantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu wabona kufanele ukuthi for me to bring my children back from death I need to pay the price so that they may have life. That is a redeemer. Kwesithathu, it is someone who is responsible to buy back family land. Lena bathandekayo kaIsrael kwakunalendzaba yokuthi uNkulunkulu bekabanikele live lesethembiso wanika letindlu tindzawo ngekwehlukana. So ke lobekwenteka is because of letimbi betiba khona bokhanza usiletive letinye tiyefika tiyabanqoba kufuna bona bese bentanjani bazalwane sebaphenze bayabhadala to get back the land. But ngalomhlengi Kristu uNkulunkulu lamlethile uthi naye utasihlenga utasibhadalela ukuthi thine siphinze sibe ne-inheritance in his kingdom in the promised land. Mhlambe thine bazalwana asikhulumi ngendzawo yakaIsrael kodwa kunelizulu lapho uNkulunkulu asilinze khona. Kunendzawo yethu lesekhaya ezulwini lesingeke sifike kuyo mangabe singekho kuKristu. So lo mhlengi pays the price. Bese kwesine lo mhlengi lona is someone who is responsible for carrying on the name of the family. That is why ngibekisengendzaba yaBoaz na Ruth. Kuthi kuthiwa lo Boaz wase uba ngumhlengi ngoba bekunalesitukulwane semndeni wakaJuda lapho bekufuna aphume khona inkosi Davide lebese senkingeni ukuthi ngenteka sifike siphele kodwa ke ngaNkulunkulu wayenda lendlela ukuthi cha nayi intombazane nayi yebo ingummowabi kodwa kufuna ukuthi ingitalele isitukulwane lesitawuletha inkosi Jesu Kristu emhlabeni ngakho kwafuna ukuthi kube nemhlengi. So lapha ke bazalwane lo mhlengi
umuntu lebekamqoka ekwenteni sure ukuthi ipurpose yaNkulunkulu gets fulfilled. Kungako uNkulunkulu uthi lapha ngabathi ngiyabuka emhlabeni ngiyabuka ukuthi ungabe ukhona into ofanele ukuthi alethe lensinziso. Wakwenza ukuthi kude. Wase uthi cha. Sho ukuthi ke kufuna sale iqhamuka kimi lensinziso. Kungako ke bazalwane lapha encwadini yaIsaiah nawibuka ukhanza ukuthi there is a lot of reference to something that sounds like Christ. Now buka bazalwane incwadi yaIsaiah lapho khona Isaiah bhala ukuthi ukhona intombatane leyawudalelwa ikhulelwe indvodzana. Uthi nakachaza Mateo uthi le ndvodzana igama layo kuyawuthiwa uEmmanuel. Losho ukuthi Lord is with us. Isaiah lo bhala lawo mavi bazalwane futhi Isaiah futhi lo bhala ukuthi sidalelwe indvodzana. Leyawuba Almighty God. Leyawuba everlasting Father. Leyawuba Prince of Peace. Leyawuba Wonderful Counselor. Ligama lakhe uKristu Jesu. Nguleli gama mina nawe lesilati ngayo. Kodwa Isaiah watshelwa ngaletinto, watshelwa ngalomhlengi, lomhlengi lochamuka kuNkulunkulu. Lomhlengi lotele kutawusibuyisa uNkulunkulu. Lomhlengi who prepared in the past for our sins. Kuthi namuhla nangabe mina nawe sikholwa ngoKristu Jesu, yena utaba ngumsindisi kithi, yena utaba ngumhlengi kithi. Bebangakwadi lokho lapha. Kodwa thina ngemsa kaNkulunkulu ngoba lelivi selibhaliwe sesiyakhona trace ukuthi wo Isaiah abekhuluma ngaJesu Kristu. Bathandi ngayo umlona lo mlayeto lekufuna ukuthi siwutshele abantu langaphandle. Ukuthi Kristu uyayisinzisa impilo yomuntu. Kristu uyayihlenga impilo yomuntu. Kristu uyayilungisisa impilo yomuntu. Kristu uyamvusa umuntu lo bese kalahlekile, umuntu lo bese kaya ekufeni, kodwa mabuye aphile abe nempilo yankulu phakathi. Ngilomhlengi ligama lakhe Kristu Jesu. Ngawo ke bazalwane sisathi sifuna ukukhula enkosini kumcoka ukuthi sikhule ekumadini Kristu. Sitawukhula njani ekumadini Kristu? Sitawukhula ngokuthi at first sakhe budlelwane naye. Simemukele njengenkosi nemsindzisi wekuphila kwethu. Lithi lelivi usinakabhala Paul ngale kuRomans 10 uthi lelivi lijudane, lelivi lisemlonyeni wakho. Kuthi uvume ngemlomo wakho ukuthi Kristu inkosi and believe in your heart ukuthi uNkulunkulu wamvusa ekufeni, then you'll be saved. Manje ke bazalwane sengiyanaka kuleli verse 20 ukhulumisa indzaba nawubuka lama statements they are positional. Uthi uNkulunkulu a redeemer will come to Zion. Bese uthi labo lasebaguqukile kimi batawujika babuyele emuva kimi. Lokho ukuthi bazalwane the meeting place of God and his people is Zion, the Jerusalem. Yebo, in the past it was a physical place. But ngeke sikhona kusuka lana every day, every weekend siye Jerusalem. But ikhona indzawo lapho khona Kristu adibana nemuntu khona kusenhlitweni yakho nasenhlitweni yakho. Lithi lelivi uyawufika eSiyoni. Nawufunza encwadini ya Revelation uyabhala John ubhala iRevelation la ithola Kristu. Uthi Kristu mina ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha. Loyo lovala ivi lami avule ngiyawungena ngihlale ngidle naye. Lokusho ukuthi bazalwane nalamuhla Kristu solo ukhona ufuna kufika eSiyoni lehlitiyo yakho uthi vula ngene ngitawuhlala nawe ngidle nawe vula ngene sitawuhlala sibe nebudlelwane vula ngene kuze ngidawuguqula impilo yakho vula ngene kuze moya loyingcwele lohlala impilo yomuntu atawuthatha indzawo empilweni yakho. Lokho kutawendeka nangabe uyati ukuthi Kristu umhlengi. Lana they were talking about the Redeemer. They didn't know.
kodwa lengunaka ukuthi lapha Isaiah ubhala lesive saka-Israel noma lesive sakaJuda sisengathunjwa nguNebuchadnezzar. Kodwa nakamthandekayo nawufunza incwadi yaDaniela chapter 1 lithi kulabo labathunjwa eJerusalem kwatholakala insizwa legama labo bekuDaniel, Meshach, Shadrach naAbednego. Lokusho kuthini bazalwane, laba bantu uNkulunkulu labakhanza banebudlelwane batimisele ukuthi thina sitayikhonda inkosi noma kunjena. So ke uNkulunkulu wasuyabathatha ngoba bekukhona umsebenzi bekafuna kuwenda lekaJuda. Bekunemsebenzi bekafuna kuwenda kupanisha lesive ukuthi asimlalelanga. Wasuthatha laba labamkhethile yena wathi cha, ngisenda nomsebenzi angifuni nine ukuthi nize nithinzeke nani limali, ngakho ke ngitanikhweshisa. Kungakho phela bese ubhala lamagama kuJeremiah 29 uthi bhalela abafundisi nebapristi nebantwana bami labaseBhabhiloni ubatshele ukuthi yebo nginikhweshisile la, kodwa philani lapho nikhona khona ngoba mina nginemasu lamahle ngani, ngitanibuyisa kulendzawo lenginibhekele kiyo. Lokusho ukuthi bazalwane nikuveta kokuthi lapha uNkulunkulu lo kwata kwakhe lo langa lwakhe lapho ekathembise ukuthi utaliveta vele waliveta. Ngoba sabhubha sivesa kaJuda kunebantu labapanishwa uNkulunkulu, kodwa labo bebabambelele kuye, labo bebethembele kuye, labo bebamkhonda ngeliqiniso basinza. Ngithini bathandekayo, uke wakwenda uNkulunkulu ngaphambilini usetawukwenda futhi. Naka kuverse 21 lapha ngendasi bese likhuluma le verse lithi ngicela kufunza ngalesingisi bazalwane, and as for me this is my covenant with them. Usho uNkulunkulu uthi my spirit that is upon you, usho Isaiah, and my words that I have put in your mouth shall not depart out of your mouth, and out of the mouth of your offspring, and out of the mouth of your children's offspring, says the Lord. Lokusho ukuthi la lakushilo ukuthi mina ngiNkulunkulu welaka, I will punish those who are against me solomini. Ensine sathi kahle bazalwane ukuthi uyabuya Kristu, and nakabuya he will judge all those who are living and all those who are dead. And when he judges us, noma siyaphila noma sesivuke ekufeni, utasijudge according to what we did. Kuqala lokumqoka ukuthi samemukela yini yena njengenkosi nemsindisi. Nabo kokuqala lokhu yawenda umehluko. Bese kuyabuka ukuthi senteni sisaphila emhlabeni. Bathandekayo, Isaiah 59 verse 1 uthi behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, or his ear dull that it cannot hear. Yini lekuhluphako, yini lekubambile, yini lekuvimbako, yini lekukhweshisa uNkulunkulu. Nangabe kukhona lokukhweshisa kule nthando yaNkulunkulu, ndomemethela namhla emini ukuthi ukhona Jesu lo ngumhlengi angakhulula kuleto dini, ngoba uNkulunkulu ufuna simkhonde. Nangabe sitawubitwa ngebantwana bakhe, sitawubitwa ngebantwana bakhe ngoba sifuna ubungcwele, sitawubitwa ngebantwana bakhe ngoba sifuna yena, sitawubitwa ngebantwana bakhe ngoba sinebudlelwane naye, sitawubitwa ngebantwana bakhe ngoba sikhula emseni wakhe. Ngakho ke yini lekubambile, yini lesendleleni yakho, yini lekuvimbayo ukuthi ungafuni ukukhula enkosini. Diningi letimo bazalwane ntibalile ngathi kuthula kusekho emhlabeni. Emanga adlangile, injustice, tonke letimo letenta kuphila kwelikhulu, kodwa ukhona umhlengi ligama lakhe uKristu Jesu. Dolobheni lase Rio de Janeiro eBrazil kune statue lesikhulu yosibona noma ngabe kuphi. Gama laso is called Christ the Redeemer. But noma kunjalo, one of the highest crime cities in the world is Rio de Janeiro. Because bantu noma liqiniso balibona lisemehlweni abo, abalifaka enhlitiyweni. Bathandekayo lokhu sinakumahwalala uNkulunkulu usithembile ukuthi nathi sidabangilabo labatawukhombisa abantu ukuthi nembala Kristu ungumhlengi.
sikhombise ngekuphila kwethu, sikhombise ngekukhuluma kwethu, sikhombise ngempilo yethu, sikhombise sishumayela noma ngabe sisemakhaya noma semangweni noma emsebenzini noma ngabe ngikuphi, abonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Akayishintsha impilo yakho uNkulunkulu. It was prepared for you. Wathi mfana sekhaya each and every day uvuka ukuthi ema-units ensinziswa khona futhi ngeke aphele ngoba Kristu wawathenga. Akubebedele ukuzivimba ebudlelwaneni bethu naNkulunkulu. Uthi nakabhala Paul lapha encwadzini yabase Galatia yini le yamhlukanisa nelithando laNkulunkulu. In fact, not Galatia, is Romans. What shall separate us from the love of God? Uyakibala letini, uyakibala uthi yini kodwa lengasihlukanisa nelithando laNkulunkulu. Ngithi mina, it is your heart. It is your heart. Ngoba it is your heart lethi cha ukwahlula. Lifike live la uNkulunkulu lishunyayelwe uthi cha mina nje ngahle ngila. Kani lithi lelivi uyawuta eSiyoni kulabo labayawuguquka etindleleni tabo betekuli. Ukhona Jesu. Ungumhlengi. Ukhona Jesu. Uyasinzisa. Ukhona Jesu. Uyaphilisa. Ungumhlengi wami. Ungumhlengi wakho. Ungumhlengi wethu. Ake simkhethe bazalwane. Ake simkhethe. Singagweshi kuye kodwa sihlale kuye imihla nemalanga. Akhathalekile ukuthi kunganani lo bhekene nako. Bazalwane akusuwe wethu ngicela kusho njalo. Nathi noma singema simelana embili. Nathi khona timo lesidibana nato. But bese sithi Nkosi, for your name's sake. Ulokhweshise nako. Ngoba kuyangiphazamisa endleleni yami. Kuyangiphazamisa endlelaneni nawe. And what I've learned is God is faithful to do that. And utawena nakuwe. Ngicela sume sikhuleke. Webani izindaba Isaiah 59 verse 20. Umhlengi uyawufika eSiyoni kulabo bakaJakobe labaphendukako etonweni tabo kusho simakathe. Namhla emini uthi uNkulunkulu ngale ngedla angithokoti ngale lengikubonayo. Ingabe ukhona yini lengingamthuma. Lo Isaiah lo bhalako wavunywa ukuthunywa uNkulunkulu. Kumemetela letindzaba ukuthi ukhona umhlengi lo sinzisa umuntu lophendukako.
na Kristu Jesu wavuma wehla watithoba waba ngumhlatshelo lophilayo to prepare salvation for me and you. So simele ekhaya ezulwini wase uyasithuma ke wathi loyo lotibita ngenkana wami akahamba emhlabeni ayoshumayela indzaba letimnandi kuthi Kristu uyamsindisa umuntu. Wavuma Isaiah uthunywa uNkulunkulu, wavuma Jesu uthunywa uNkulunkulu. Umbuzo uthi uyavuma yini wena? Namhla emini ngithi ungesabi. Ukhona umhlengi wakho ligama lakhe Kristu Jesu. Utakunika amandla, utakusindisa, utakuphilisa, utakuvikela. Njenganje uthi ukholwa nguye, hlale kuye, masuke kuye. Yena wethembekile ukuthi utakufeza lokhu lakushilo. Ungumhleki. Angakusindisa namuhla. Angakuphilisa namuhla. Angakupha amandla namuhla. Kwakho nje ukuthi uvume uthi Nkosi, ngicela ukuthi wena uthathe indzawo empilweni yami. Bathandeka nakakhona lokuthi icela nje sikhuleke naye. Ngicela lapho ukhona khona uphakamise isandla. Uthi Nkosi kuningi. Nkosi ngibathe ngiyazama. Kuyangihlula. Kodwa namhla emini ngiyabonga Nkosi ukuthi ngikhunjudwe ukuthi wena lo ngumhlengi khona. Umsebenzi wekumsindisa uphelelise. Wethembekile uNkulunkulu. Haleluya. Siyabonga ngakho. Ungasali. Ungasali. Ukhona umhlengi. Kama lakhe Jesu Kristu. Ngicela sivale amehlo. Baba wethu engcwele isenkosi Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele namanje mina. Sibonga Baba ukuthi wena Nkosi wabhadala ncane. Wabhadalela insindiso yethu. Namhla Nkosi kwethu ukuthi side Nkosi ngekwethemba nekukholwa. Uthi nembala wena uNkulunkulu ungayihlanda inhliziyo yethu. Wena uNkulunkulu ungasihlenga. Wena uNkulunkulu ungasiqinisa. Wena uNkulunkulu ungasihlanda. Wena uNkulunkulu ungasinika amandla ekwenda Baba inthando yakho tikhathini tonke. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi ilizwi lakho lengiyebo lingamen. Aligucuki somandla. Washo Nkosi wathi umhlengi uyawufika eSiyoni. Baba wethu engcwele umhlengi uyanconcotha inhliziyweni tethu. Ufuna Nkosi sivule Baba simvulele angene Baba empilweni tethu. Asishintshe Baba siguqule ukuba Baba sibe ngiloko wena Nkosi lofuna sibe ngiko. Nasenda njalo Nkosi inzando yakho Baba itawendeke empilweni tethu. Kodwa simakathi nangabe sisathi bambele thine. Wena uNkulunkulu wethu engcwele ngeke ukhona ekusebenza. Konke Baba lele sifunze ngawo ukuthi bekwendeka siyawubona solokuqhubeka. Kanti simakathi nangabe sitawuguquka Baba impilo tethu sitinikele kuwe ngalokuphelele. Wena Nkosi utawenda umsebenzi wakho lophelele. Na indzawo yakumahalala Baba iyalidzinga livangeli. Baba wena uswele abantu Nkosi labatawuphuma balishumayela. Etindzaweni tonke Nkosi netindlela tonke uNkulunkulu wethu engcwele losinike tona. Nali ibandla lakho simakathi namhla emini ngiyalinikela Nkosi kuwe simakathi nami ngifake ekhathi. Ngithi uNkulunkulu wethu engcwele use us for your will and your purpose. At this time in this place in the name of Jesus Christ. Sathi mahalala for Jesus Baba wethu engcwele. Sithi simakathe sisebenzise ngoba wena uNkulunkulu longehluleyo. Namhla Baba emini uNkulunkulu wethu engcwele siyabonga. Thola lethu Baba bekuba lisive livi lakho. uNkulunkulu wethu engcwele longumnikati wemandla onke. Sesiyathandaza simakathe nanyalo emini Baba silibandla lakho. uNkulunkulu wethu engcwele sitawuphuma siye kaNhlabathi. uNkulunkulu wethu engcwele sibeka lo mndeni esandleni sakho ngegama likaJesu Kristu. Sithi uNkulunkulu wethu engcwele nakulesikhathi sekumadima sithandazela Baba ukuthi latiwe igama laJesu Kristu ukuthi yena uyamdududa umuntu, yena uyamnika ithemba umuntu, nalapho bese lingekho khona wena simakathe lokuphila uyakuletha kuphila kubantu. uNkulunkulu wethu engcwele siyabonga namhla emini
nalithuba babe lekuhlangana sibandla lakho setawuhlukana simakaze qhubeka ube nathi etimeni tonke nasendzaweni tonke ngetuluko konke simakaze sikhumbule imihla nemalanga ukuthi Kristu ngumhlengi wethu, Kristu uyasisinzisa, Kristu uyasiphilisa, Kristu siphe amandla, Kristu uyasivikela, Kristu uyasiphakamisa, Kristu uyinkosi letawubuya masinyane. Ngakho simakaze siyafuna ukuhlala ebukhoneni bakho, siyafuna ukukhula kuwe, sithi simakaze chubeka ube nathi imihla nemalanga Nkosi. Wendele kuhle babe nekudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu. Namake Nkosi lophakamise isandla lapha wathi uyacela Nkosi wena lo ngumhlengi ukuba ungene babe empilweni yakhe. Sithi simakaze mithe babe at the point of a need in the name of Jesus Christ. Nguwe simakaze lo wadiko tidzingo takhe simakaze nalabhekene nabo. Sithi namhla emini babe ngekukholwa siyathi uthi wena Nkosi utawenda umsebenzi uthi babe kulabo labakholwako labo Nkosi labeta kuwe wena Nkosi utawubeva ngoba uNkulunkulu. Namanje mina siyabonga babe lithuba babe lekuvala lakho malende umsebenzi ophelelisiwe usikutsata empilweni imihla nemalanga. Wendele kuhle babe nekudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umfelo wethu. Sifika kumbuso kaNkulunkulu sihambana setanga phambili akubongele nampasabane ngakunye ngakusimi ngelo mina nemahloni ngithanda ukukhuluma but kwente uNkulunkulu ukhona ukukhuluma khona nokuqhubeka ihlelo ngicela ngibhalane mawucela ukuthwana umdela kodwa sisoyavala umthandekayo angisafuni ukubuya la ngiyabonga bazalwane sisibeke kanye ukuthi simphathe ngomusa nangothando. Amen.